Okay, let's clap for them. Ceceni no ya kuheana mathomo matiganite hamwe na motaro kuri ohwo ihiguritwo njera-ini ya Shimolatewa kaunti-ini ya Mombatha na matanya ni guteithiriria gukinyaniria ugima mwega wa meciria kuri ohwo. Kiaria hindi ya kuhingura sesheni ino mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa njera Ndagitari Salome Biako atariirie giki no kiambiriria amu ruhonge ruru ruri mihango-ini ya kwambatiria motungata njera-ini niguo kugacirithia muturire wa ohwo. Tangu leo mseme mimi lile jukumu ambalo Mungu amenipa mimi lazima nilishike maanani, nilitilie maanani, nibadilike mwenyewe. Kama nitakuwa hapa gerezani kadri ya miaka 5, miaka 3, miaka 20, I acquire a skill, I change kutoka rohoni mwangu. Ni sharti ujiulize yale masana ule muda ambao uko gerezani unautumia kivipi, unajiboresha kivipi, unajipatia maarifa gani na ujuzi ambao utakuwezesha wewe kuwa mtu mwema, raia mwema utakaporejea kule nje. Oho sesheni ino ni iriheanaga kothi itiganite iria iriteithagiriria ohwo kugia na uhoti wa guthondeka mieke ya mawira riria marekererio njera. Na kama siwezi badilika by my own strength, ni muombe Mwenyezi Mungu anisaidie kwa hali na mali ili mimi nibadilike. Ndiposa ukitoka hapa uwe mwanaume ambaye anajiheshimu. Tomorrow can be better than today, but you must prepare for a better tomorrow. You must be able to equip yourself with skills, knowledge, and also understanding, so that you also learn to respect the rule of law, learn to respect others, and learn to coexist with other people out there. Urugamiriri wa njera hamwe noguo wiranire guthie na mbere kunyitanira na nyiti itemi matiganite niguo gukinyaniria motungata ma ikiro cia iguru kuri ohwo hamwe na muingi. These initiatives will inspire transformation, hope and new opportunities for all who pass its doors. Ngiribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njuguna.